Nissan Coupe ekan. Nissan Coupe 2002-yilgi 1.3 объем 250 ming so'm. Где-то $3000 beradi. $3000 ekanda bahsi. Nissan Coupe. Российский номер. Nissan Coupe. На Nexia. Daewoo Nexia. 2010-yılgi mexanika 220 ming so'm. Buna Mercedes 260 ming so'm ekan, 240 ga bersa. Shunda 96-yılgi Mercedes 202. Arka jaqdan görünüşü Mercedes'in. Bu da Audi 80. 91-yılgi 200 ming so'm ekan. Audi 80. Lotka degenlerden. Audi 80'in arkası 200 ming so'm, 180 ming so'm var. Düşüp berse gerek, düşüp beriş gerek. Burada Honda Civic Shuttle dedi. 89-yılgi ekan, 120 ming so'm berdi ekan. 120 ming so'm sürüp atıptır. 120 ming so'm. 1989-yılgi maşina. Buna da Volkswagen Jetta 91-yılgi 95 ming so'm ekan. Jetta 95 ming so'm. Жигули семерка. Жигули семерка. Motorları. Voluşu 200 da. 200 ming so'm ekan. 2007-yilgi. 200 ming so'm. Bunda Mercedes. Mercedes'in bahası. Mercedes 230 ekan. Modeli. Yılı 88-yılgi avtomat 2.3 объем 230 ming so'm ekan. Mercedes 88-yılgi. Honda Odyssey. $240 ming. Odyssey 240 ming. Российский номер bilen Matiz var ekan. $240 ming so'm. 2002-yılgi 08 объем. Daewoo ekan, O'zbekistonskiy Matiz 240 ming so'm. Так, Жалловатский номер Passat. Жалловатский номер Passat. 89-yılgi 1.8 объем 200 ming so'm, mexanika. 8 litr расход. Bu iş cevap. Daewoo Lanos. Daewoo Lanos, bu da yaxshi mashina, arzon mashina. Расходы da az. 140 ming ekan, mexanika ekan biroq. 98-yılgi 1.5 объем. Yaxshi. Tak, yerda BMW var ekan. BMW 220 ming so'm ekan. 320 ming deydi. Bu da yaxshi jazbobdir. BMW. Так.
Naldı'da жаңы bir magazin açıp atır, Bişkek Motorsu. Sonun bir imarat kurup aytır. Yaxşı malades. İştin gözünü bilgen adam eken. Nerede bir Volkswagen Golf 3 maşinesi var. Maşinesi durat. Motorları bundayken sostoyaniyasi 175 ming so'm ekan. 91-yilgi mexanika. Golf 3 175 ming so'm. Yerda bir Toyota Yaris durat, qizil Toyota Yaris. Mexanika 99-yılgi bir ob'yem 230 ming so'm. 230 ming so'm şu Yaris. Yine baklajan svet Golf 3 95-yılgi 200 ming so'm ekan, 8 litr rasxod. Mexanika. Golf 3. Toyota Camry 96-yılgi 1.8 ob'yem 260 ming so'm ekan. 240 mingga bersa shunda 3 ming dollarga berib qolishi mumkin. Alsa ola turgan mashina ekan. 10 rasxod bor ekan. 10 rasxod. Toyota Camry. Так, Toyota Passat, Batkentский номер. Batkentский номер Toyota Passat. 98-yılgi 1.8 ob'yem 230 ming so'm, mexanika. 9 litr rasxod. İş yağı. Passat. Nexia, Kok Nexia, Российский номер bilen. Kok Nexia. 2006-yılgi 1.5 ob'yem 120 ming so'mga beretken. Oformleniya qilish keragi yo'q, налог to'lanmaydi, kameradan shtraf yo'q. Nexia. Так, Mazda ekan. Mazda mashinasi. Mazda 626 130 ming so'm, 1985-yılgi mexanika. Audi B4 dedi. 185 ekan ha? 89-yılgi 185 ming so'm ekan. 11 rasxod var ekan. 89-yılgi mashina. Soyuz mağındagi mashina. Dağıla жүрөт. Dağıla işletken. Российский номер Mazda. Mazda Demio. Mazda Demio 2000-yılgi 1.3 avtomat 8 litr rasxod 240 ming so'm. 240 ming so'm şul mashina. Volkswagen Vento mexanika. Yılgi 220 ming so'm, 1.8 ob'yem. Volkswagen Vento mexanika. Ortada meni Rayhan Çalap'ta kuzatib qo'yildi, mashina eline ko'rsatib berdi. Rayhan Çalap'ta qancha bo'ldi? 30 so'm, 40 so'm, so'rang necha bo'ldi? Yaxshi. Süzmedanmi? Süzmedan jasalab, yaxshi. Молодец. Bu yılın modası bu, novinka bu. Молодец. Bishkekte de şunda jayılıp kettir. Rayhan Çalaplar. Былтыр çıqqanlar oşta. Rayhan Çalap. Так, mınal maşinada bir 3000 dollarga bere turgan maşina ekan, özü 260 ming deyaptır. 15-20 ming so'm, 15 ming tushsa 3000 dollarga. 240 ming dege berip qoladi. Toyota Vista 98-yılgi avtomat 9 rasxod. 2 ob'yem. 2 ob'yem. Так, Mazda Capella'lar, Kagella'lar evi. Şundan maşina ekan. 3100 dollar, 3000 dollarga beradi. 1.8 ob'yem 99-yılgi. Mazda Kagella'lar. Mazda'nın içi. Mazda.
Yine daha bir Mazda. Mazda 626 88 yılkı 120 bin son. 100 binge veretken 8 rasxod. Mazda 100 bin so'mlik Mazda. Passat. Dolarlık 185 be. Şu Passat'ı 185 ge veretken. 185. Passat 1.8 объем mekanika. Passat 170'e düştü. 170'e çen düşüp berdi. Malya. Soğuk kasçılar. Avtomat Mazda. Mazda Demio'nun burunqu eski kuzovlarından 2001 yılı 1.5 объем 7 litre rasxod 250 bin so'm. Mazda Demio. Japonskiy zato Japonskiylar pishiq bo'ladi. Japonskiylar pishiq bo'ladi. Ne? Passat. Daha bir Passat. Passat mekanika. Passat B5 98 yılkı 1.6 объем 7 litre rasxod 250 bin so'm. 240 bin berse şunda 3 bin dolarga beradi. Tak. Nalcıda Mercedes turat. 90 yıllık Mercedes kan. Mercedes Benz 230 kan 90 yılda 120 bin so'mga beradi kan. 2-3 объем. 2-3 объем. Российский номер Жигули. Bölümün altı 95 bin so'm. 96 yılkı. 96 yılkı Jiguli. 95 bin so'm. Yine bir Mitsubishi Karizma varken 250 bin so'm mümkün. Şimdi 3 bin dolardaydı. 2000 yılkı 1.6 объем 9 litre rasxod. Şu maşının состояниясы жақсы болса minse болады ekan. Mitsubishi Japonskiy. Mitsubishi Karizma. Bu da Matiz maşinası. Matiz 135 bin so'm. 08 объем 2004 yılı. Российский номер. Takmaları bu Opel varken 98 yılkı 1.6 объем 130 bin so'm dedi. 130 bin so'm. Opel. Avtomat Opel kan. 130 bin so'm. Opel. Volkswagen varken Ak Volkswagen Polo. Avtomat kan 220 bin so'm. 2001 yılı 1.4 объем. Avtomat. Qancha ko'rasiz? Ya. Qancha ko'rasiz? Polon. 190'ga bersem deb o'taman. 190'a. Состояниясы qanday? Состояниясы технически yaxshi-la. Ha, qilnab turgan yerlari bormi? Bo'lgan nimasi bor jana, elektrичествоsi bir ko'rsatib Ha, elektrичество. yaxshi. Bunday yaxshi. Qayerda minilgan? Bishkekdalar? Shardan ayol kishi haydaganda. Ayol kishi. Toza ekan tishi. Shpakulovka jegan yerlar bor, bu qatak родной краскада. Ha, yaxshi. İçi 190 qo'ydik şu mashina. İşte elektrичествосын qaratish kerak ekan. Burada bir Mazda avtomat var ekan, Mazda. Российский номер. 2002 yılkı 220 bin so'm ekan. Avtomat 12 rasxod. 12 rasxod. Mazdalar negizi pishiq boshda bo'ladi, Japonskiy. Российский номер. Так, Mazda mashinasi ekan. Mazda 626. Avtomat коробка.
87 жылы. Yılı 87 ekan. Motor korobka yaxshi deydi. 65 ming so'm. 65 ming so'm. Yo, avtomat emas ekan, mexanik ekan bu. İçine avtomat deb yozib qo'yibdi.